Pozdrav ljudi! Dobrodošli na Kriptoentuzijaste. Danas govorimo o zašto poređenje ubija dugoročno razmišljanje. Poređenje na prvi pogled izgleda bezazleno, čak djeluje prirodno. Ljudi su društvena bića i stalno gledaju oko sebe da bi procijenili gdje se nalaze. Ali upravo ta navika, kada se prenese u područje dugoročnog razmišljanja, postaje jedan od njegovih najtiših i najupornijih neprijatelja. Kada stalno gledaš gdje su drugi, polako gubiš osjećaj gdje si ti, zašto si krenuo tim putem i šta si uopće želio da izgradiš. Svaki put ima sopstveni tempo. Neki putevi izgledaju brzi, ali su kratkog daha. Drugi su spori, ali imaju dubinu. Poređenje taj tempo nasilno mijenja. Ono ne pita da li je tvoj put ispravan za tebe, nego te stalno podsjeća. Hvala vam što ste gledali. Ako vam se svidio sadržaj, pretplatite se na kanal kriptoentuzijasti.io i zapratite nas na drugim društvenim mrežama za još kriptoedukacije, analiza i aktuelnih tema.